Jebem i ti sve po spisku, ti jebem bre pičku. Jao, znači, zaboravio sam pišljivi mikrofon da upalim. Ja ne mogu da verujem. Hoću da kažem, znači, dobrodošli u moj prvi live na mom novom nalogu. Možete me zapratiti na mom prvom nalogu, zovem se Filip Gamer XD. Isto se zovem kao na ovom, samo bez dvojke. Znači, samo bez dvojke. I tu imam facecam i to, nego ovo samo snimam za YouTube, trenutno iz ovaj nov nalog na Twitchu. Ali znate, kad budem na nekom drugom mestu, to će biti za vikend, ima da snimam i na onom tamo nalogu u Sopotu. Ali dok sam ovdje trenutno, u Mladenovcu, u Srbiji, znate valjda gdje je Mladenovac i Sopot. Kad sam u Sopotu, ja ću da snimam preko onog Twitch naloga. Možete me zapratiti na YouTube-u. Sve jedno, ajde, znači, sigurno se pitate zašto imam ovu mačkitinu kao neki... pa to se zove PNG Tuber. Zato što ja ovo hoću da izbacim na YouTube, ja bi inače prikazivao facecam. Ali ja hoću ovo isto i na YouTube da izbacim, zato ću da budem PNG Tuber. A i hoću isto da na ovom mom drugom nalogu bude moja mačkica. Nego, htjela sam da kažem, zašto, ali zašto Roblox mora da se update-a? Zato što svaki put kad se Roblox update-a, on, brate, kad uđem posle u njega, fazon, izgleda kao da se nije update-uo, nema ničega različitog. Znate šta hoću kažem, znači, a posle update-a Roblox izgleda isto, nema razlike, brate, uopšte. Možda će se da imate neke razlike, ko zna, sad ćemo vidjeti. Da se uopšte update-ua. Pa lik nije da se update-ua, lik ono, nije ni, jeste, evo ga. Idemo u Roblox. Mi se to čini malo intro, nekako drugačiji. Ne mi se čini. To nemam pojma, iskreno. Zašto se da ovako slabo čujem? Neko igra Regretator, to je moj trenutak da upadnem. Oh my god. Ma dobro, nećemo sad ulaziti, igramo sa drugima, znači bolje mi je da igram sam. Inače, ako ne znate, Regretator je bukvalno moja omiljena i najjača igrica ikada. Roblox NPCs are becoming smart. Postaju pametni. Da imamo, šta ima novo, pa čini mi se, the final update is here, na seriji, ajmo da vidimo. Bukvalno ne mogu da verujem da su napokon update-ali ovaj NPC are becoming smart. Ljudi, imam jedan problem, čekajte, moram da stavim ipak slušalice, pošto ima onda da mi se ovaj mačak, onda ima da mi se ovaj mačak, ima da mi otvara usta na muziku, a ne treba da mi otvara usta na muziku, zato moram da... Sranje, nema stereo. Misli, slušalice nemaju stereo. To ti odme sranje. Ok, to je to.
ću malo da smanjim kako se ne bi čuo preglasno. Ok, ajde stavi na F11 čovječe, što čekaš? I sad kad je stavljam na F11, ja i dalje mogu da menjam skin ovog mačka. Čekajte da vidimo. I... Mogu. Ništa, vratimo ga na normalno. Idemo start. Again. Give me the freaking gun. I can't pick it up. Ok, sad prvo... Koji prvi? Koliko smo mi endinga uradio, jel? Ajde prvo da uradimo neke, na primjer, neki najnormalniji. Evo. Run away from Carol. Unstuck ending. Ja kao čujem na ovu stranu slušalica, ali nekako slabije malo kao. Idemo da imamo koje nove endinge su dodali onda. Ako je finalni update tu. Iskreno nisam igrao ovo, zato ćemo da imam. Mislim, nisam dugo igrao. Pa mi smo skoro sve uradili. Sad znam tek krenuo, ja se uradili. Pa imamo skoro sve endinge, samo ovdje. Koji tu ending? Ne znam ljudi, ja neću sad da igram ovo 500.000 puta, znači hoću da... Igram normalno. Priroda, letting... Šta? Letting cook. Zar nije pre bilo letting go? Molim? Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Let him cook. Let him cook now. Jebenti. Let him go. Ovdje piše let him go. Mrzi muziku najviše. Pa da odlučili su da to daju Letting Cook, što je baš čudno. Mislim, mene to i podsjećao na Letting Cook. Kao kad kažem Letting Go, mene to uvijek podsjećao na Letting Cook, ali stvarno nisam očekivao da će da dodaju Letting Cook stvarno. Što je baš čudno. Halo, brate, neće se update-ati za 500 godina. Aman bre, ajde više jebemo ma. A imam i skip, a skip neću, posle neće biti pola toga očitano. Skipat ću bre, sad ću ja čekam. Let him go. Play, credits, donation. Idemo play. Attention, the
Game has the same. The game has loud sounds, bright effects, and sharp images. There are also scenes of violence and blood. Ma to nije ništa strašno za mene. Idemo. Jao, treba sam stvarno čekam da se čitam. Ok, ovo je naš prijatelj, on nas je bacio zato što neće da bude više naš prijatelj. Zato je nas, I need to take a walk. No već se nasjeća dobro, brate. Talk to NPCs. Brate, šta je s ovim licima? Hello? Ok, on samo emocije. Stavlja. Idemo da imamo ovog. Ili u Lime Girl. Hoćeš da mi kažeš da je ova likuša devojka? Ujebem. Hey buddy, I don't have anything for you today. I don't need anything. Oh, okay. See you next time. I have a bad feeling. Čudno. I like relaxing with rain here. The noise of the water, it's so soothing. Što znači to? Bear's bar. Good afternoon. Do you want to buy something? No, I'm not sure. Won't you even take your favorite juice? Ne znam kako čitam. But anyway, take care of yourself, please. Dobro, za sada svi brinu za nas. Da imamo šta ima negdje drugdje. Da vidimo na primjer u ovom zamku ovdje, šta je već ovo. Ovdje nema nikoga, eno tamo ima nekoga. The fuck? To je čudno. Pa dakle ćemo da ga pustimo da... Šta je bre ovo? Jer ćemo da ga pustimo da kuva ili nećemo. Talk to NPCs, pa ništa. Idemo onda u Walmart. Fazon Walmart uopšte ni ne liči na Walmart. Pa open smo tamo. Ok, ova likuša. Welcome to the... Oh, you again? Well, at least that other kid isn't with you this time. Such a few. By the way, about him. You guys always spend time together without seeing you both together. I can guess you're no longer friends, right? I don't really know. I take that as yes. Alright, enough about him. What I'm interested in is we haven't bought anything from that green girl, did you? No? I really hope that you're not lying to me right now. If you're not gonna buy anything, leave the shop. Ow. I'm not feeling well. I want to go home. Ok, ništa, onda idemo.
objektiv. Go to sleep. Inače, ako se malo derem, to je zato što ne mogu da čujem nešto baš od slušalica. Sve je dobro. Pa ništa, idemo. Pa što mi oko buguje live? O čemu se radi? What the fuck? Something tells me to go right. Pa nećemo tu da slušamo. Ima da idemo... Zapravo ne. Idemo ovamo. Ne. Ma gdje je right? Ovamo, bre, sam glup toliko. Idem. You know, we've been friends since we were kids. It's a very long time, isn't it? You were always so excited when you spent time with me. Ok, idemo ovamo. Kako je ovdje dole plaču, čekajte da vidim. Mogu da se to skoči? Oh! What the f... What the f... What? Ok, idem. Oh, jebem ti. Non-texture. Did you actually found me? That's good. It means that not everything is lost. So, Spawn, everything you see right now is not real. You need to let him go. Misliš, let him cook? You're this... Ajde, prestani da kuckaš, ima da gluvim. You're disappointed after he left. And I can see that. But please, pull yourself together. It's really hard. Especially when that person is important to you. But you need to try. Well, approach him. I'll be with you. Pa gdje da idem? Pa gdje da idem? Što da padnem? Be careful. Ok, znači vjerojatno idemo sa njim u osram. But you always annoy me with your behavior. Pička ti materina ti, pička materina ti, pička materina ti, pička materina. Govno jedno glupo, znači za malo nisam ogluveo. Ok, idemo dalje. Vjerojatno ćemo da idemo na ista mesta gdje smo išli. Zato da. Ok, idemo kod ove line girl. Spawn. Friend, you look even worse than it was yesterday. What happened? Keep silent. Spawn. I may be wrong. Your problem probably related to fire ring. I wouldn't be surprised if I correct. He was got up temper and you're his šta? Has got the temper and he's the only close friend. Mislim da tu neka graška imaš. But if that's so, stop thinking about him and forget about him.
I can understand what you feel right now. We all get attached to people. But he isn't the right person you can count on. Please spawn. Dobro. Idemo dalje kod ovog Barry's Bar. Hey Barry's Bar, šta ima? Hey buddy, how's your day going? You look even worse today. It's not good at all. It's nothing, everything's fine. I can't imagine something happened between you and your friend. You were hanging out with him. Visit therapy sometimes later, okay? It will be better for you. Pa dobro, ništa. Idemo onda. Walmart. Gde si kozi? Kozo. Don't look at me with that face, you scare me. A kako misliš da ti pojedeš jedno govno? Šta misliš? Pa neko i ti je kurac. I miss those days. I hope one day Rin will tell me why is this happening. If I got lied. Mislim da smo jednog NPC-a propustili, beš onaj kod stanice. Onaj što mi tamo neke emocije baca. I don't feel well. Ništa, idemo kući. Ajmo go, ajde. Idemo. Sleep. I hope there won't be a nightmare this time. Čekajte bre, ja sam se zaglavio na ovom skinu. Mislim na ovom skinu, nego čao. Something tells me to go forward. Onda idi. Ok, ovo je njegova kuća. Mi se to činio je njemu rođendan. Da, ali čekajte da im. Možda i tu bude onaj non-texter. Texter? Ne texter. Evo ga! Very well, you found me again. Good luck letting him go. You need this. Okay. Yeah. Oh, you did come anyway. Thanks, but you know, I wasn't waiting for you. Šta? Šta se dešava? What the... Serem ti se usta, ti se serem. Ovi dvica tačno od mene hoće da je obuju. This nightmare was disgusting. I have to talk after this. Just walk after this. Open. Čekaj, zašto mi je to zoomirano? Čekaj, samo da vidim kako da odzoomiram. Nemam pojma, ajme idemo samo.
Ništa, okej, idemo dalje. Šta? It's still a billboard. Čudno. Eto, šta je sa njegovom facom? Lik liči ko da je... Okay. I think I will. I warned you. You didn't listen to me. And now your choice went against you. Det är faca, what the fuck? Barry, det är ovo med faca koji djoka. I learned to appreciate other help, Walmart. Ajde još ova ženica da nam nešto lijepo kaže. All stories close for readers like you. Now get out of here. A je i govno. Why is everyone so mean to me? Pa pita ih. I feel weak. I want to go home. Ništa idemo. Hold. Pa šta treba da držim? Ne razumem. Šta? Dobro, to je čudno. Ja, bože. Regrativator, opet neki update. Koji je više u ime sa update-om? Nostalgi Hangout. December 11.2012. Rule, never leave at night. Čudno. Pravo da vam kažem, ovu igricu nikad nisam igrao. Hello, it's me again, the postman, and I am here to see how you're doing. Seems like you alright. After all, nothing. Čekaj, ne mogu da se skoncentrišem. Seems like you must really like it here. It's been great having you as friends since 2010, right? Now get some sleep soon, and remember, do not go outside because of the wolves. Goodbye. Ok, ajme sad pusti idem. Opet sam ja promenio bre ovaj đavo. Komplikujem da koristiš ovaj... Ej, what the fuck, uplaši me, jebem ti ogledalo. Au, brate. Plašilo me jedno ogledalo. Au, brate. Pa što ja radim sad? Šta, idem na spavanje? Wow. Pa nije, a jeste, idemo na spavanje. Čuno, brate, ono, tek smo se probudili i odmah idemo na spavanje. Koji vrag?
ogledalce. Pa boga mi nema vukova. Idemo napolje. Leave. Pa nema vukova. Nema vukova. Nema vukova. Nema vukova. Jebem ti! Grč! Jedi govno, bre, uhvati me grč zbog tebe. Jebem ti, mater. Toliko sam se uplašio da sam se stisao. Koja grčina me uhvatila, jebem ti, mater. Ti jebem. Šta je sad ovo? What the fuck? Koji se dešava? Šta se dešava? Ćao, hoćete... Idemo, šta nas briga, bre. Neće da napušta moju kuću. Kako ovo tačno nostalgija, brate? Napadaju me neke senčice, neke gluposti. I tebi je tu nostalgija. Wow. Možda treba još malo da odspavam po danju, šta nas briga. A jok. Hajde da ćeš nas spavati. Idi bro, uplaši me, jebem ti ogradu. Šta se treba da uradim, ljudi? Kako ne pojma. Pa, hajde! Nije, onda možda treba da izađemo. Opet. Možda treba da odemo oko kući. Da, to je dobra ideja. Nemam pojma, sranje. Sam čuo. Pa ništa, idemo, čao. Šta treba da radim sad? Ništa, idemo nazad u kuću. Možda se treba da gledam TV. A jeste. Pa ću gledam TV, ajde. Šta je ovo? Kamera? Aha. A strelica pokazuje da idem tamo. A ovo je ispod ceo TV, pa ja tek sad primetio, jebote. Hello, it's me again, the postman. I'm here to see how are you doing. How you are doing. Seems like you are all right. After all, nothing new ever happens. Mate, I'm just an NPC. Nisam znao. You must really like it here. It's been... A dobra, ajde, opet isto si rekao, čovječe. Ćao, 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 ćao. Ajme pusti, hoću da idem da spavam samo. A za onu kameru ništa, njega baš briga za kameru. Šta te briga za kameru? Ti ostavi tako ne ti špionira noću. Ništa ti, slobodno.
fuck? Pa dobro, to je čudno. Ništa, čini mi se da smo toliko budala da ćemo izađemo odmah. Ma koji ti više sa decembrom? Pa ništa, posle ovog čudnog gledanja TV-a, šta sljedeće treba da radimo? Vjerojatno idemo opet napolje, što da ne? Znači, senka nam se vidi kroz prozor, zar ne? Ništa. Super. Pa idemo nazad u kuću. Aha! Idi bre. There are so many more who do the same. Find me, I'll buy you time tonight. Dobro, ti možeš da ugasiš to, šta već. Kako radiš sa tim? Ej, čovječe! Hello, it's me again, the postman. I'm here to see how you're doing. I'm sorry. I called them to reset the server. Šta? You keep waiting more. Maybe it's reset. Maybe. What the fuck? Šta? Idemo na spavanje! Yay! What? Šta? Stay inside. I'll fight them off and make a clear path so you to escape this experience. Kako su sad vrata zaključeno? Šta? Treba da imam ovaj emoji, nije emoji, nego ovu mačkicu, treba nekako da nekako treba mi zabrinuta ova mačka. Što se napolju dešava? Ne razumijem što se dešava. Čudno. The fuck? Što se dešava? To je čudno. Neka muzika. What the fuck? Šta je ovo? Kako su ovo stvari? Već je neka muzika. Bolje da stavim slušalice. A mogu da izađem? Beži za nostalgije. Što dalje beži odavde? Beži, ne zanima me ništa. Ne, hell no. Beži. Beži nas. Dobro, idemo sad na... Ne, beži nas. Ne, zapravo možda i treba da idemo napred. A? Čudno.
Da, možda i treba idemo. Ujebem ti uplašene. A šta se bre dešava koji kurac više? Nostalgic hangout. Čuo neki ljudi. What the... Čudno. Idemo dalje samo. Ljudi, ovo je sranje, ne mogu igram već pola sata u igricu, kućamo. Let him go roleplay. Koji bre? Ok. Ja imam baš dosta frendova koji su online. I tako to, ljudi. Ajde da jebem ti kuću. Ajmo da prekinemo ovdje live, pošto... NPC are becoming smart, drugi deo. Ne verujem da je to pravo. Ljudi, ajde, vidimo se u nekom sljedećem videu. Zato da znate. Ovaj video, mislim nije video, nego tačnije live. Ali ima da ga izbacim na YouTube. I... da. Zato... da znate. I također imam malo da pošto vidite, na ovoj mačkici imam samo ovaj običan karakter, pa onda ovaj što se ovako okrene u stranu i onda ovaj kao što šta, pa onda vidite. Zato ću, ne znam da li mogu da nekako nacrtam još šta već, ali pokušat ću, vidjet ću šta mogu da uradim. Kako bi dodao još neke kao bes, pa onda isto i kao da se znoji kao plašeno, znate to. I tako to, ali pitanje je da uopšte i mogu da dodam, ali vidjet ću. Zato nadam se da ću uspeti. Mislim, ova 3 mi uopšte nisu ni, mislim kao šta bi ovo trebalo da znači? Kao možda okrenuti se u drugu stranu, ma nema pojma. Ništa ljudi, ajde vidimo se.